abarwanyi bakisilamu bishe abasirikari 71 mu gitero bagabye ku kigo cya gisirikare mu misozi yo muri Niger hafi y'umupaka w'igihugu cya Mali. Minisitiri w'ubutabera Gambia Abubakar Tambadou yavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza ko jenoside yari igambiriwe kubazira mu b'abarohinga muri Birmania. Ni mu gihe hakomeje gutangwa ubuhamya ku buyobozi bw'igihugu mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga. Muri Algeria habaye itora rya perezida yigijwe inyuma igihe kirekire, abigaragambya bita ikinamico rigamije kugumishaho agatsiko kari ku butegetsi. Muri Ethiopia abatuye Addis Abeba bakiriye neza Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed wari utahutse mu gihugu nyuma yo guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Oslo ku itariki ya 10 y'uku kwezi. Naho muri Nigeria umunyabugeni Hanifa Adam yifashisha ibiribwa bisanzwe by'amabara yose agaragaza umuco ukungahaye w'Abanyanigeriyakazi.